Ndagusuhuje nanaguhaye ikaze wowe ukunda uyu murongo wa HD Global Media n'umwanya w'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Ni amakuru mu buryo burambuye, ni amakuru rero mugiye kuba mugezwaho nanjye Danny Humble, ariko today ndi jyenyine kubera ko Rukuji araza kuba abaha amakuru ya siporo. Ubwo rero nk'ibisanzwe n'ubundi duhera ku ngingo z'ingenzi, ariko mbere yuko tuzitangira reka mbanze nibwirire wowe mushya waba ugeze kuri uyu murongo waba ubonye bwa mbere ukaba utarakoze subscribe, banza urebe aho hasi maze uyikandeho uduhe inkunga yawe kugira ngo ukomeze ufashe uyu murongo kuzamuka, maze ubundi natwe tujye tubahereza amakuru yose abagezweho haba mu mikino ndetse no mu makuru asanzwe. Bityo rero nimba ubyemeye reka dutangire n'ingingo z'ingenzi tuba turambura muri amakuru, tuza kubabwira ko i Rubavu inkongi y'umuriro yangije ibifite agaciro ka miliyoni 47 z'amafaranga y'u Rwanda muri koleji. Naho kandi amasezerano y'amahoro y'u Rwanda na Kongo azatungana muri Gicurasi 2025. Turavaho kandi tuze kujya hanze ya Afrika tubabwire ko ubu ngubu uruganda rwa Apple ruri mu mugambi wo kwimura inganda zarwo mu gihugu cy'Ubuhinde. Naho ibibuga by'indege by'i Moscow byafunzwe kubera ibitero bya drone. Amerika yo yasezeranyije abimukira bazibwiriza gutaha imperekeza y'amadolari igihumbi yose ni miliyoni y'amanyarwanda irenga. N'andi makuru yose tutabashe kuvuga no mu ngingo z'ingenzi turaje tube tuyarambura, ntujye kure n'inyuma kano karako gatoya. HD Global Media. Reka amakuru yacu tsahere mu Rwanda mu karere ka Rubavu tubabwire ko mu ijoro ryo kuwa gatanu Gicurasi 2025 inyubako abanyeshuri bararamo mu ishuri ryisumbuye rya College de Gisenyi Inyemeramihigo riherereye mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu yafashwe n'inkongi y'umuriro, ibyarimo byose birashya birakongoka. Inkongi yafashe iyi nyubako iraramo abanyeshuri b'abahungu mu gihe bari bakiri mu byumba by'amashuri basubiramo amasomo. Kubera iyo mpamvu nta n'umwe yishe cyangwa se ngo imukomeretse. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yatangarije ikinyamakuru Igihe ko isuzuma ry'ibanze ryagaragaje ko iyi nkongi yatewe n'umuriro w'amashanyarazi mwinshi kuko wabanje kugenda hacanwa moteri ubwo wagarukaga ihita ishya. Meya Murindwa yasobanuye ko ibyari muri iyo nyubako byose byangiritse birimo ibitanda na matera z'abanyeshuri, ibikapu n'ibigize inyubako ubwayo byose birangirika. Ikigereranyo cyagaragaje ko ibyangiritse bibarirwa mu gaciro ka miliyoni 47 z'amafaranga y'u Rwanda. Yavuze ko mu gitondo cyo kuri wa gatandatu Gicurasi abayobozi mu nzego zitandukanye babyukiye mu biganiro bigamije kureba iby'ibanze abanyeshuri bakeneye birimo ibikoresho byabafasha gukomeza amasomo. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu yatanze icyizere ko umunsi wira hamaze kuboneka igisubizo cyihuse kugira ngo abanyeshuri bige nta nkomyi bafite. Tuvuyeho kandi reka tubabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire yatangaje ko ukwezi kwa Gicurasi 2025 kuzarangira amasezerano y'amahoro y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gutungana. Umujyanama wa Perezida Donald Trump Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubufatanye na Afrika Masad Boris ku wa gatanu Gicurasi yatangaje ko u Rwanda na RDC byamaze kohereza Washington DC umushinga w'amasezerano y'amahoro. Ni igikorwa cyubahiriza umwanzuro wafashwe tariki ya 25 Mata ubwo ibihugu byombi byasinyiraga amasezerano agena amahame aganisha akarere ka Afurika n'ibiyaga bigari imbere ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio. Mu kiganiro na France 24 ku wa gatanu Gicurasi, Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko umushinga w'amasezerano y'amahoro watanzwe n'u Rwanda na Kongo uzaganirwaho n'impuguke. Mu cyumweru cya gatatu cy'uku kwezi abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga bahurire i Washington DC kugira ngo banoze ayo masezerano bwa nyuma. Minisitiri Nduhungirehe yabajijwe niba mu mpera z'uku kwezi amasezerano y'amahoro azaba yamaze kuboneka, asubiza ati yego nta nkomyi koko. Ati nibyo twifuza yuko yaba yatunganye, ariko ibiganiro ni ngombwa ko impande zombi zigera ku masezerano. Yasobanuye ko ibiganiro byayobowe na Amerika, ibya Qatar ndetse n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe byose byuzuzanya, cyane ko byose biganisha ku ntego rusange yo gukemura ibibazo bibangamiye umutekano w'u Rwanda na Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko ibi biganiro byose byitezweho gukemura ibibazo birimo icya FDLR, umutwe w'iterabwoba umaze imyaka myinshi ufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda.
yasobanuye ko ibihugu byose byagize uruhare mu guhuza u Rwanda na Congo uzahagararirwa i Washington DC ubwo hazaba hasinywa amasezerano y'amahoro muri Kamena 2025. No tuvuye muri Afrika kandi ubutegetsi bwa President Donald Trump bwasezeranyije abimukira bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butemewe n'amategeko ko buzabaha amadolari 1000 y'imperekeza mu gihe bakwibwiriza gusubira mu bihugu baturutsemo. Kuva mu mwaka ushize ubwo Trump yiyamamarizaga kuyobora Amerika yarahiriye kwirukana ku bwinshi abimukira batemewe n'amategeko ndetse yaranabibasiye bikomeye abita abagizi ba nabi. Uyu mukuru w'igihugu mu kwezi gushize yashinje Leta ya Congo n'iya Venezuela gufungura ifungwa zakoze ibyaha birimo ubwicanyi kugira ngo zijye muri Amerika. Mu kiganiro n'abanyamakuru tariki ya 5 Gicurasi, Trump yavuze ko abimukira bazibwiriza kuva muri Amerika bazaba bafite amahirwe yo gusubira muri iki gihugu bagahabwa ibyangombwa mu gihe byagaragara ko ari abantu beza bakunda Amerika. Minisitiri w'umutekano w'imbere Kristi Noem yatangaje ko kwibwiriza kuva muri Amerika ari bwo buryo bwiza kubimukira batemewe n'amategeko kuko ari bwo bwabarinda gutabwa muri yombi. Hari porogaramu yashyiriweho abimukira yitwa CBP Home App ibafasha kumenyesha Minisiteri y'Umutekano ko biteguye gusubira mu bihugu baturutsemo ku bushake bwabo. Minisitiri Noem yatangaje ko umwimukira utemewe n'amategeko uzamenyesha Leta ko ashaka gusubira mu gihugu yaturutsemo azahabwa itike y'indege imucyura ndetse n'amadolari 1000. Leta igaragaza ko ubu buryo bwo gucyura abimukira buzayifasha kuzigama amafaranga angana na 70% kuko ubusanzwe gufata umwe kumufunga no kumwirukana byatwaraga amadolari 1700 n'ibice 128 ku muntu umwe gusa. Naho kandi Uburusiya bwatangaje ko bwafunze by'agateganyo ibibuga by'indege 4 biherereye mu murwa mukuru Moscow kubera ibitero bya drone Ukraine yagabye muri uyu mujyi mu minsi 2 yikurikiranya. Umuyobozi w'umujyi wa Moscow Sergei Sobyanin abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko nibura drone 19 za Ukraine zarashwe mbere yuko zigera mu mujyi aho zari ziturutse mu byerekezo bitandukanye. Yavuze ko bimwe mu bisigazwa by'izo ndege byaguye muri imwe mu mihanda y'ingenzi yinjira mu mijyi ya Moscow ariko nta muntu n'umwe wahitanywe nabyo. Kugeza ubu Ukraine nta kirabivugaho ariko umuyobozi w'umujyi wa Kharkiv yavuze ko Uburusiya nabwo bwagabye ibitero by'indege zitagira abapilote muri uwo mujyi mu ijoro ryakeye ndetse no muri Kiev aho byahitanye umuntu umwe bikanasenya ibikorwa remezo by'abasivile. Ni ijoro rya kabiri ryikurikiranya Uburusiya butangaza ko Ukraine yagabye ibitero bya drone aho mu ijoro ryakeye Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yatangaje ko yarashe drone 26 zoherejwe na Ukraine mu gihe ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zombi bitaragerwaho. Ibihugu byombi bikomeje kugabanaho ibitero bya hato na hato. Ibibuga by'indege byari byafunzwe byaje gufungurwa nyuma y'amasaha make. Reka dusoze amakuru yaragezweho none tubabwira ko mu minsi ishize hejuru ya 90% bya iPhone zakorwaga n'uruganda rwa Apple zakorerwaga mu Bushinwa. Gusa maginga ya uru ruganda ruri mu mishinga yo kwimura ahakorerwa izo telefone nyinshi zigakorerwa mu Buhinde aho kuba mu Bushinwa. Ubushinwa bwari busanzwe bukorerwamo iPhone zigera kuri miliyoni 25 ku mwaka. Gusa Apple irifuza guhindura iyi gahunda bigahera kuri iPhone miliyoni 60 zoherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki cyemezo gifitanye isano n'ihangana mu bukungu hagati y'Ubushinwa na Amerika aho ibihugu byombi byashyiranyeho imisoro iri ku rwego rwo hejuru nubwo telefone n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byari byasonewe. Uretse iPhone, ibindi bicuruzwa bikunzwe na bya Apple birimo iPad, Mac, Apple Watch na AirPods bizajya bikorerwa muri Vietnam. Ubuyobozi bwa Apple, Tim Cook yavuze ko ngo bize neza isoko rikomeye kwishingikiriza ngo ku gihugu kimwe ntibihagije kugira inganda mu Buhinde no muri Vietnam ngo ni intambwe yo kurinda ubucuruzi bwabo. Biteganyijwe ko ibi bikorwa byo kwimura ahakorerwa izi telefone bizatwara arenga miliyoni 900 z'amadolari. HD Global Media. Reka uyu munsi tuyasubikira ahangaha maze mfata umwanya nkushimire cyane yo twatangiranye amakuru tukaba tuyageranye ku musozo. Ngiye twabanye nitwa Dani Hambo, umuhungu w'Imana n'abantu. Ariko hagati aho ngaho nimba mu by'ukuri ukunda uyu murongo jya wandika muri comment ubitubwire nimba ari cyo twahindura tugihindure, nimba aho twongera naho tuhongere.
kugira ngo dukomeze gukora ibintu biri professional. Umurongo ni HD Global Media, umurongo unyura amakuru y'imikino ndetse n'amakuru asanzwe haba ya politike ndetse n'ay'imibereho. Ubwo rero reka nkurarikire andi makuru aza kubagezweho ku yindi saha, kandi nanone ujye ukomeza udushyigikire, turushime inkunga yawe. Ciao ciao.